Muda sasa unafika wa kuenda wapokea wageni wetu kwa siku ya leo katika Adoration Sabbatique. Leo nitasemea nini? Ila mbele nifike pale nibambia kama kesho mikutano yote hapa Mutiri mtaisikiliza live kwenye Radio Utamaduni kupitia 90.8. Msikizaji wetu ya hii samedi le 29 kuanzia 8h mpaka 17h mpaka batamaliza. Msikizaji wetu, leo tutasemea bitu tatu, ni majibu tatu na haitakuwa plus de 20 minutes parce que kila intervenant wetu kuna dura ya 5 minutes ama ni 5 minutes à base dépasser 5 minutes. Msikizaji wetu wa Adoration Sabbatique ambaye uko nasi ukitutegea sikio, leo jioni tutasemea kuhusu ba artiste, ba musicien, tutasemea vile tukunajiuliza swali moya mie na wewe msikilizaji wetu, na ile swali nje tunatafuta kujibu kwa siku ya leo. Da moins de combien de minutes? Da moins de 25 minutes, même 20 minutes. Swali ya kwanza, jua nini ba artiste ya mingi sana bana abandonea kaka? No, tuache kupandisha bitu sana, tuseme kwa Swahili yenye kwa rahisi. Msikizaji wetu, leo tutasemea kuhusu baimbaji, ba artiste, ba pianiste, batu yote banakuwa nafanya kazi ndani ya kanisa. Mbele nifike pale nikumbusha kama hii msikilizaji wetu unatusikiliza kuipitia Radio Utamaduni vile Charity Voice kila vendredi kuanzia 20h30 mpaka sangapi? Mpaka 23h ama 0h. Vile kila samedi kuanzia 5h juste mpaka 6h juste tunasikika kupitia Charity Voice. Unafuata hii emission kwenye Charity Voice kuanzia 5h juste mpaka 6h juste kwenye 98.7. msikizaji wetu wa Adoration Sabbatique, ndio maana tunaendelea kushukuru bote biko natuma michango yabo, na watu wanakuwa na deux fréquences. Alors naomba kote kunaomba pesa ili vipindi visikike. Msikilizaji wetu muendelee kutunga mkono. President Gislema Hamba kutoka pale Buranga, Papa Jerry Bibuya kutoka pale Vutara, pamoja na Mama Sagesse Sabato njema. Asante vile kuendelea kuwa nasi kwa siku leo. Msikizaji, jua nini ba artiste mingi wakati banafungaka ndoa banendaka banatoroka kazi yabo ya kuimba. Jua nini batu banaretia kazi ya kuimba après kuingia mu mariage. Maisha ya ndoa eski neza cha mtu aendeleshe kariere yake ya muziki au kipaji yenye iko nacho? Artiste anaweza gérer namna gani responsabilité za familia yake na iko na endesha kariere yake, au na iko na répondre ku besoin ya bafane yake? Ile njo question zetu tutazungumzia kwa siku ya leo katika Adoration Sabbatique. Msikizaji wetu ambaye uko nasi ukiendelea kutusikiliza pale nyumbani. Kwa hiyo mwaliko wetu wa kwanza ninamkaribisha, anaitwa Ombeni Kasereka. Pale ndio ndaanzia msikizaji wetu. Katika giza la dunia mwanga wake waniangaza. Yesu ndiye mwamba wangu, sitachoka kumtegemea. Kitikio, Yesu tumaini langu, Mwokozi wa roho yangu, nitamfuata daima mpaka siku ya kurudi. Oh, Yesu tumaini langu, Mwokozi wa roho yangu. Habari za jioni mheshimiwa.
Kwa majina tukuite nani na ukiwa wapi? Kwa majina naitwa Ombeni Kasereka nikiwa mjini Butembo Iranja, DRC. Habari za jioni. Mungu anasaidia kabisa, tuko sawa. Tukupatie kwanza ini minute ushukuru useme kwanza kufasi kuluwaka mtu wa pili mwa ile festival yenu. Alors tunakupatia 30 secondes pima zungumuza neno moya kuhusu ile festival. Neno moya tu. Wote wenyewe walikuwa na tusutenile mjia mbalimbali, maombi wenyewe walikuwa nanunua mabie. Wakati tulikuwa ku festival ya kabambi sana yenyewe ilikuwa mwa Butembo kwa kitu Maarifa. Mungu alisaidia, tuliokipe deuxième place. Merci beaucoup mheshimiwa Ombeni Kasereka. Ndio. Leo tunakukaribisha katika adoration sabatika. Tunakupokea tukisema karibu sana. Ombeni Kasereka, unatufuata mzuri sana. Tunafuatana vizuri kabisa. Leo tunakuwa na swali tatu. Swali ya kwanza ilikuwa nasema Johnny ni artiste mingi sana wakati banaingia mu mariage bana abandone aka kariere yabo ya muziki. Minajua ulishakona batu mingi benye balikuwa mbele yako balianza kaimba vawe ba artiste ba producer medeke bana jiengager mu mariage bana abandone kariere yabo. Wewe take jeune célibataire parce que là on a représenté ba célibataire yote. Unajiprepare na muna gani? Eska wazi kama no kipaji yako itaisha kadeke kuingia mu mariage? Ni vitu afate kila mtu anaweza kuwa na jibu yake. Kisha mie take Ombeni Kasereka. Ndio. Mimi naweza kuwa na sababu 2-3 hivi kuhusu ile question. Ya kwanza unajua kuko tofauti, kuna kwaka musicien mwenyewe sijui unasemea career solo ama bandrenere anafifia. Ni batu yote kuko donge ba career solo na bandrenere yote parce que na bandrenere bananja kosikana vena ku repetition. Ndio. Ndio kitu ya kwanza unajua tuko tunaongelea pale kitu tu donge juste après nini mariage watu wanenda bana habafatani tena na wenyewe walikuwa wanafanya. Ndio. Mimi naweza sema kwanza tunakuwa na probleme moja ya muziki ya kwetu, hatuwezi kamata mkazi. Ile ni kitu ya kwanza. Ndio. Tunavifanya kajuni vipaji na tunaona kanisa iko besoin yetu. Wengine tunavifanya katika vile. Ndio. Alors unakusha jiangaje automatiquement wakati ya kwenda ku repetition kufanya na wengine. Ndio. Konde kazi haiko sawa. Inaenda kwa problem. Ndio. Ile ni kwa ya kwanza. Ndio. Kwa ya pili, sie wa musicien souvent hatufanyake kazi zingine. Souvent muziki na kwa sababu inatukulia mawakati. Ndio. Kisha sijui kama tunafuatana. Ndio, tunakufuata vizuri sana. Ndio, hatufanyake zingine kazi. Ndio deke wamesema Ombeni aliamote victoire kama alikuwa wa pili, alikuwa nini? Ndio. Mimi ule mimi nafuata kuwa na sikia vile, kwenye kuna kwa makosere, kwenye kuna kwa nini, mimi ule kwa repetition kuna huku mimi ndajua kagizi jambo basi afungula kabisa mpya. Juni kwa maarufu sana. Ndio. Ile ni point nyingine nenda tutesa kisha tutajiangaje. Automatiquement bibi hata kuwa na kula muziki na sifa. Donc pepe kuna jiuliza kurezo. Ndio. Ana mingi pale vitaka titimia. Donc hatufanyake zingine kazi vingine, ile nendaka kwa sababu ya bamoya. Donc tunaenda stuka na tushapoteza wakati aloto tuna kazi retrouver nyuma. Ndio. Kitu ya ndio. Ya tatu. Ndio. Ya tatu
Mwenye konayo ingine sifa yenyewe tunakuwa na matalaza tunakuwa nazo. Ndio. Kuko mwenye anisikia saa zingine hasa kama kenda na mia shenda na mtu mwenye siviko namna gani. Ndio. Kuna kwa wengine wenye wasikie ombeni kasereka anaimbaki kuna sauti automatically hizi fanya kazi yenyewe ilifanya shinda mwiriti yenyewe kwa sawa ni mazafu zenyewe zinatutesa kasuba artist. Ndio. Hatuwezi kubaliana na hali yenyewe tunakuwa nayo. Donge tunaendelea kuishi mzile masifa. Donge ile maserenge ya repetition ile madimi fra tunajisahau, tunashindwa kuprepare avenir, tuna career yetu si. Ndio. Sasa una representer pour le moment ba jeune célibataire yote. Sasa question pili kuna nasema est-ce que maisha ya ndoa inaweza acha inaenda kwa shwa ya bibi mwenye unaweza chagua. Mwanamke mtachagua ndio. Ndamuna gani? Est-ce que mwanamke anaweza acha usiendeleshe career yako? Ndio. Namna gani? Zote na namna tunatuelewesha pale. Mwanamke anaweza acha namna gani? Unajua kuko mwenyewe hakukupenda muziki. Ndio. Yamekia pale muunde familia yenye kuna msimamo yenye iko sawa. Loro anaona kile vile kuna kukulia wakati na yeye haiko mwile luyengi. Automatically atakwambia mimi vile hapana. Donge mna kia deja isha kwa vitu haviendani. Vile viko pale. Sasa ukapata mwanamke ndio. Ukapata mwanamke wa vile utafanya nini? Maana ukataza muziki wewe take ombeni kasereka. Inategemeana na mie ni sasa ni kwa responsable. Dongi na akisha ke muziki ya ambeshe mie kutazivere bezoe zitakuwa kunyumba na kuendelesha uchumi ya kunyumba. Très bien. Swali letu mwisho kwa nasema artiste anaweza répondre ku besoin za familia namna gani na iko na gérer vile na bafane yake. Alors ile question sitakupatia parce que hauyafunga ndoa, mimi ndasema hivi una répondre kwa namna gani kwa besoin zako wewe take ombeni kasereka. Je pense kuna mabesoin yako privé, mipango yako, projet zako na carrière yako ya musique bafane yako. Unakoka na gérer besoin zako, una répondre kwa mabesoin zako hizi zinaomba pesa, kurealize projet zako namna gani na kufuatilia muziki yako namna gani? Kwa ile premio itaki ombeni kasereka. Ndio. Cha kwanza muziki mimi nachukulia kama muziki sawa vile mkanisa wanasemaka wamenichagua mshemashi. Donge mshemashi hawezi hata mtu anasema asikwenda mkazi. Ndio. Alors kwa mimi na jeria kama besoin zangu personnel na za muziki kwa mimi. Ndio. Namna gani? Kupenda kwanza mie muziki si haikuwa kipawa mbele sana. Kumie. Ndio. Na mimi naimbaka senye force imepata kama kutokea mtu mwenyewe anasema nilipenda hausikilikane tena vitu gani akanitupa kwa moya 50 mimi naenda mstudio mimi naenda hivi. Voilà. Kusema mimi na debloquer kama ni vitu vya mkazi nini na nini juu ya sifa za kusema nimefilme juu muziki ni franga. Kwa sema utaenda mai usatifere watu. Ndio. Vraiment utaanguka. Est-ce apart muziki est-ce una kazi unafaka ombeni kasereka? Wewe unashindaka tu kuishi maserenge tikitiki. Hapana, niko na kazi yenye mimi nafanyaka kwenye wanajua mimi niko garnisere, niko menuisier, mimi nafanyaka kanape, divan. Mimi nafanyaka menuisier, ndio kazi yangu. Unafanya menuisier wapi? Tuone kutafuta kule tukukute kule na tukiambia auditeur que tumepata ombeni kasereka muatele nyiko fazi fulani. Ni menuisier de panere tu kugonga milango huku na kule ama adresi yako iko wapi Mbutembo?
adresi yangu iko Kitulu. Kwa tunaweza sema ukilalo ya Mbumba. Aha, ndio. Ukafika pale utaona tileze kwa pale, utaona pale kuko kwenye inaandikwa Okas Service. Ah bon, ile ni bia kweli viko pale kabisa. Ndio. Na tunatuma na foto, ni vitu vya viko sawa. Merci beaucoup. Message gani ku basilibatere ba artiste benzako benye biko nakatala kufaa kazi, biko nakatala kulima shamba, banakatala kuenda fanya kazi ya commerce ama kazi ya mikono, banasema muziki inalipaka, banasema muziki ni kazi. Muziki ni kazi musase gani? Unasema muziki ni kazi, tena unasema ki haizi répondre kwa besoin zote. Ça veut dire quoi? Bon, mie pourquoi mimi nafanya ka muziki? Ilifo nianje elewesha vingine. Pourquoi mie ombeni? Na kila mtu anakuwa na lengo lake. Ndio. Mimi nafanya ka muziki kwanza juu Mungu niko na ile kipaji ya kuimba. Aha. Nikisha kuwa na kipaji ya kuimba, mimi nakuwa na message niko mumie yenyewe ilifo naweza kuwa na apare ya na tunasaidia watu vitu vya mingi. Sasa mimi nakuwa pia kuambia pambana hali yako kutoka kwa Mungu. Ile ni msaada ndiye ni kitu niko mumie ilifo nisaidia na watu. Voilà. Sasa muziki mimi nasema kumie aussi naweza sema mkazi yenyewe mimi nafanyaka. Muziki na nilipaka mnde ya namna gani? Senye Ezra kio sasa jua gizi mimi natengenezaka kana toto matikemase na lunga akasema nirudie kwenye ombeni muimbaji yetu wa mkanisa yetu, muimbaji mudive mfanye nini? Akiwa niuzia kukiti na muziki na nilipa mwile nje. Ni kusema ba klia yako ba mingi kuko benye banatokaka mukotea muziki parce que balikutana huko naimba jona bonesha kazi yako vile ya kutengeneza makiti. Vraiment ni wengi siezi Très bien. Kusema tuambie ba artiste ke kupitia ile kazi yenye iko nafanya kwanza bafane yake banaweza kuwa baklia wake vile. Na pia kati kula pia una statiana na kujaga njia mbalimbali na anatubarikiana kama zile manjia. Sasa una kuimba mkanisa hakuta mzoa kanisa na kiana gari jume imba mzuri. Lakini Mungu anaenda tulipia kule kazi za mikono yetu. Voilà, très bien. Basi jitambulishe kwa majina mheshimiwa wetu. Kwa majina nite Ombeni Kasereka, mimi nakuwa mwimbaji kanisa yetu ya Iranja. Tunakushukuru sana. Asante. Nimekuwa naongea naye Ombeni Kasereka. Swali tu ni ile molelea. Ana représenter Baselibate. On se pose la question, pourquoi talaza mingi za batu zinazimikaka dès que banajiangaje ndani ya mariage? Ombeni Kasereka anasema inomba mtu anafanya kazi na ungali kijana. Vile anasema inomba nachagua mwanamke mwatakusaidia kusonga mbele vile. Parce que uko batu ba mingi benye deka naingia mfoyer kipaji yake inalala. Mwaliko wetu mwingine ni Kambabo ambaye mnapokea. Tulimuselektione parce que kosi ni ingénieur, anakuwa vile artiste, mwanajulikana sana pa Butembo. Alors Kambabo sio kama iko karibu na simu kama alisha lala au c'est célibataire sai kumba hizi lala. Sio kama iko wapi pour le moment au kama afika nyumbani. Niko najaribu kuwasiliana naye ila mtandao bado haujaruhusu. Basi kama mtandao ruhusu acha basi nianzie pale kwake Jeff Tatasi parce que yeko Mulunga. Ngari Mulunga wetu. Nabo atapewa tuambia binaweza uzekana namna gani? Eske ni kweli au wakati njoo iko wake tena? Ndio maana mimi namuita kwa hiyo wakati kama atakuwa amekuwa tayari vile nitampokea vile katika adoration sabbatique ambaye ni Jeff Tatasi Tsoma kutoka upande ule wa Beni. Sijui kama mtandao kama unaturuhusu. Kambabo amekuwa lini? Ngeni urudi kwenye Kambabo iko sasa.
Acha sasa nirudie kwenye Kambabo iko me connection we Kambabo, habari zako za jioni? Ni vizuri. Me uko célibataire haupendi dekoroshi. Au yalala na sai? Habari za jioni mheshimiwa. Ni vizuri kabisa. Jitambulishe kwa wasikilizaji wetu, wajue jina lako, kama unaitwa nani na unakuwa wapi? Kwa majina wanite Kambabo kwa wengi, ila tu ni Katembo Mbafu Moja Boazi. Katembo Mbafu Moja Boazi, unakuwa jeune artiste wa Pabutembo. Kesho ni moya, jua nini ba artiste mingi wakati banalungaka talaza bo banazi lalishaka bana stope talaza bana simamisha karere yabo bana itoroka. Wewe uko na mawazo gani? Wewe taki célibataire. Wakati unaona kabila unawazaka nini? Bon, en fait, question zinakuya pourquoi ça mutu donc c'est-à-dire mutu alikuwa niko bien na lunga ndio kunaendelesha donc ara musique mais akisha lunga ndio anakuwa kama na fifi ndio. Bon, en fait kwa ile yote haiko vote ndio banakuwa vile mais ninapaswa sema ni shughuli za maisha, c'est que je peux dire ndio, na ingine inapaswa kuwa aussi peut-être nulibeba bibi ou partenaire bibi mwenye yeye vya muziki avimwingiake sana. Alors ile ka haiko, je peux dire que haiko sana mais yeniko pale ni shughuli za maisha ndio. Donc wakati ndizi acha nilunge nilunge kisha niache ile nani ile niache muziki. Alors pour parler kwa ile problème kwa mfano ikikuwa na ni problème ya nani ya pesa, ikikuwa na ni problème ya nani ya ile ya kutokushitarisha vizuri, je pense bien que premièrement il faut kwanza mwenye taenda na vendre que musique vraiment unaipenda, il faut ne prendre comme boulot yenye uko capable, inapasha donc ile kazi inakuwa capable ku soutenir famille yako la musique kwa mwele sasa ndio. Dede unajikaza musique inakuwa unité de production parce que iniko suffisant yenye donc na inatoshelea bien de façon que usiachake parce que inachaka tunakuwa naenda yacha unda kutake muziki aswa au peke iko incapable tena kukuzia almeti ndio, unakombranda ndio. Na ikienda kwa kitu hivi kabure raison pour laquelle unafikayo avec malmiti zipata kuomba rasio kila siku unapo obligé wendre tafuta kitu nitakuwa na kuingizia makuta kila saa ndio. C'est pesa bo asiki cost ile question. Alors sasa est-ce que binaweza wezekana vraiment maisha ya couple inaacha mtu arudie nyuma? Bon, oui maisha ya couple inapasha cha mtu anarudia nyuma ubie kama soga mbele tu ya maana ni que unajua tu yakanda yo sie tuko ba célibataire, mimi niko célibataire. Okay uko tunasikiaka voilà sasa vile tunasikiaka très bien. Alors sasa tunasikiaka eke ukaoa mbaya ubi unalunga mbaya mwingine anasema mimi sipenda kile ma muziki yako joue peut-être iko jalouse kwa mfano bibi iko jalouse je sasa unaimbaka sana vile watezi kupenda sana ubia mimi vile sipendaki na mwenye atapendaka zaidi peut-être ati kwa encourager. Alors ce qui est bon ni kwenda na mtu mwenye d'abord kama unapenda muziki sana ifana elewa que tu aimes la musique na mnaenda naye limoya na ataweza kukuencourager sana. Très bien. Pale mimi c'est seulement si anapenda chenye unafaaka. Pale mimi voilà, pale mimi souligner mon jalousie yenye mon partenaire kanaweza kwa na. Mfano kama unaoa artiste musicien mwimbaji nyota yake inawaka sana.
na utamwanguraje na utamwanguraje kabisa. Voilà, watu village autour ya pesa parce que unajua ke nyote na waka sana wewe. Ndio. Na ile nyota kuwaka sana inaleta quelque chose mu famille, tunaweza kugérer famille tusie bade. Ndio. Pourquoi ne mkataza? Imaginez nyoke s'il vous plaît, je m'excuse. Nyote na waka sana mais ça n'apporte rien. Pourtant basa unaona ke kumiente nandizi mukataza pourtant nanjui titizo kwa ngaleta ma problem anga kuta mananja mulinga sana na unafuata mkataza muziki mara moja. Merci beaucoup Kambavo jeune célibataire. Swali yetu ya mwisho tulikuwa nasema artiste anaweza jibia namna gani kubezoza familia yake na iko na jibia na kubezoa ya bafan. Mele kisunda peleka vinasema we taki artiste we Kambabo aswa. Una répondre ka kubezoe zako namna gani zinaomba pesa na una realiza ka projet zako namna gani na vile na uko na fanya na karere yako ya muziki, kwenda fanya bitu ya saxophone, kwenda imba, kwenda kurepetition, kwenda kule kwenye choreo glory kuangadre bajene. Tupatie jibia pale. Oui. Vraiment muziki huku iko kitu ensenya yakaelewa. Ndio. Na muziki bwana salaka kuelewa. Entourage même les amis. Parce que si je peux aller plus loin, na pataka publication moi vile kuma TikTok kusema ke wewe Mungu na 20 ans, wewe mungali mkoral. Ndio. Ou perdre wakati donc vous comprenez ça. Ndio. Alors musique c'est projet yenye iko ça iko à long terme. Kwa économiste la comptable un projet à long terme. Donc ni projet yenye uko sawa unapanda miti siku itakomalaka siku donc itasala kama la preuve beaucoup de temps. Donc c'est un projet à long terme, projet à masiku za mingi. Ndio. Alors ku question ya kusema ke est-ce que mtezo kufuata muziki niko na répondre kuma besoin. Mwanzo toujours la musique inaleta toujours shida. Je pense que les autres watakuwa na raison na wataniambate kwa ile sasa. Haiko kila mtu ndio mwenye donc muziki soko kumwanzo bana kuitikia ka kurepetition kando vile ma ko repetition vile vitu mamako. Donc unakuwa tu problem. Alors watu wanasawaka kwa pour toi wakati muziki inaanza générer quelque chose. Voilà. Cause tu musique ni amana, Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Musique à soi, ukisema unaifata na una quelque chose à côté. Peut-être unausha kanwa ta kumwaka uko na kakabine mwa toujours utakuwa na problème na kuvuliana itakuwa dire à soi. Musique ayo peke huku kwa tusa ungali kumwanzo aweza kugérer. Ndio. Aweza kusema utaweza kuwa naacha kwenye quelque chose niko nafuata na musique. Alors je profite kukonseiller. Ukipenda musique sana et surtout kukwetu comme ni projet à long terme na kama unapendi kupatia kimakuta parce que quand tu aimes la musique tu dois apprendre aussi. Iko sawa masomo. Alors il faut naji préparer conséquemment na unajuti muziki yangu mbele nipe matunda. Ndio. Ndakuwa nakuwa na niko aka kazi njuka tizikuwa na kiko na nipatia quelque chose. Pale na tutakuwa kama muziki bien na watu wanauta kwa na problem vraiment. Asante. Kesho wasema sasa Kambabo Boazi anafaka nini apare kwenda kwa repetition? Juu asikora anaishi tu maserenge za akishapiga saxophone ya mtu mariage ya mtu au akishapiga saxophone ubia na ngadre ba jeune banampatia mwa serenge. Kambabo anafaka nini? OK. Kambabo ndio. Si je peux commencer pour baby Kambabo mimi kizi niko hapa. Muziki kumwanzo tu ileta maproblème sana. Heureusement ndio niko mtoto na ile ilikuwa kesha patwa. Ilikuwa kesha patwa bo. Nenda kuchike na mapria pesa mingi
peut-être tulishindwa na miaka zimazima za masomo toujours kupenda nduli. Ndio. Bon, mais heureusement vile tushakawaza tunakia viweza na tumekuwa wakubwa na vinakuwa kumbanye aussi na kazi mais à part musique, c'est que j'ai fait d'abord niko ingénieur à réseau. Ndio. Informatique. Oui, na à plus kazi de base ninalimaka. Voilà. Ninalimaka depuis longtemps sana niko kana. Voilà. Sasa wewe aliko mtoto anafahamu muziki, mais quand même na niko capable kulima. Mwaka ninaishaka na niko na quelque chose mposa yangu ndizijusia hata streamer vitu sawa vile. Et autre chose, moi je suis nafaka petit commerce. Voilà. Hidogo ile sasa ile malotoba ile malotoba ile na wana niko na produire na produire kisha na hiyo inamsaidia quelque chose mtu anaweza fata kutati muziki mara moja inabeba petit sana ile masasi. Ni kusema mtu anapenda tie connexion wifi kwa entreprise yake akipata ingénieur Kambabo anafika tu Matanda na amekupata kwa kanisa Badventiste. Oui, vraiment le boulot principal. Très bien. Prepare tu kutia wifi hata kupori donc ile ile mawifi za kujisha kwenye kufikia connexion ndio ma resolution za ma problème ma entreprise kuhusu réseau informatique. Je fais quelque chose. Merci beaucoup. Tunashukuru sana kukuwa na kijana kama we. Message kidogo kwa jeune benye bashazi kusandre mu muziki, haendaki na mupori, anasema atakoka star, atafika na Amerika. Haendaki kubori na kazi ya mikono alishaka ikatala na masomo na ikatala. Alors pour synthétiser les trois questions, ndio zote muziki mtu ikikuwa ono d'abord ikikuwa tala il considéré même musique c'est un projet à long terme. Je dis à long terme. Haiko musique haiko projet à court terme. Alors ukipenda ufate musique préparer hii projet ya court terme nyitizi kuona kugenere makuta mbio juu isikulete ma problème. Ukisema utafata musique tik toujours watu watasemaka hata kama juu itakupatia makuta utasambuka mbomu kulukula kwa musique kwa mama kwa maana natoka toujours na ma problème musique. Alors penda musique sana mais kwa quelque chose niko pembeni nitakuwa na kugenere musique makuta pour que uweze kusukuma ile projet à long terme ikuregenere makuta zenye utaweza kuishi mutala yako yenye unapenda na uweze kugarantir mabezo zako zote. C'était ça ce que je peux dire. Très bien. Kwa majina ulisema unaitwa nani? Kwa majina ni ingénieur Kambabo depuis Butembo, artiste musicien, compositeur, interprète aussi. Voilà ce que je fais. Ilo ni matitri yako? Ah oui. Bosaba Kambabo, tunashukuru sana kuitika invitation yetu kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana. La vie unafaa bien kunikumbuka mais aussi je salue ba auditeurs vote ba ile émission. Vraiment merci beaucoup kunipatia mwana. Tunashukuru sana. Vraiment. Ule alikuwa ni ingénieur Kambabo ambaye tumekuwa naye kwa wakati kama na hiyo katika adoration sabbatique. Msikilizaji wetu wa adoration sabbatique ambaye umekuwa nasi kwa hizo nyakati za kijioni popote ambapo uko nasi na ukiendelea kutusikiliza. Msikilizaji wetu ambaye upo nasi kutusikiliza mbali na karibu, kwa wale wasikilizaji wetu ambao wako nasi tukiendelea kuwatakia jioni njema ya siku takatifu ya Sabato. Alikuwa ni Kambabo ambaye tumesikiliza, anaita Bajene Bote kufanya kazi. Nitakupatia namba yangu ya simu msikilizaji wetu hapo karibuni, muda si mbali. Karibu sana mheshimiwa, unaitwa nani na ukiwa wapi tukukaribishe? Karibu sana mheshimiwa, kwa majina tukuite nani na unakuwa wapi kwa hizo nyakati?
Karibu sana mheshimiwa, habari za jioni, unaitwa nani na ukiwa wapi? Habari za habari za jioni mheshimiwa. Jioni ni poa na tunamshukuru Mungu, tayari tumeanza Sabato. Tunakukaribisha, sijui kwa majina tukuite nani? Hello. Kwa majina tukuite nani? Nasema ni mtoto yenu Tatasi. Jeff Tatasi, habari za siku, habari za pale Beni? Huko Beni tunapoa, tunamshukuru Mungu, anaendelea kutulinda salama salameni kabisa. Habari za mama yetu Madame Jeff Tatasi? Mama yupo poa sana kabisa, anajisikia vizuri sana. Kwa siku ya leo tutazungumzia ninazwa ushapata swali tu ni moja mbili tatu, nasema jua nini ba artiste mingi wakati banaingia ndani ya unyumba, ndani ya foyer, banaachilia kariere zabo na vipaji wanavitupa, wanatupa talanta zabo zinazimika. Nadhani swali sisikie vizuri kwani mtandao na kasoro, naweza rejelea vizuri. Tukasema jua nini waimbaji, waongozi, baentraîneur, ba artiste wakati banajiangaje ndani ya unyumba, banasahau tena kipaji chao na wanaacha kufanya hiyo kazi. Ndio kweli, huu utafiti ni sahihi kweli ama tu ni mawazo yenu humo studioni? Swali ni hii. Ba artiste mingi wakati banafunga ndoa, kuna batu bana bado ni kariera na kosa wakati ya kuenda kufanya kazi hiyo. Kuna shida ya mtandao hapo. Subiri nirudie hapo. Yesu tumaini langu. Karibu sana Jeff Tatasi, tukukaribisha. Unatufuata vizuri sana. Hapo nakupata vizuri. Swali ni moya, eske ndoa inaweza acha artiste anaacha kipaji yake na kutupilia kariere yake mbali? Connexion inakuwa matata parama Beni, hakuna connexion. Acha basi tuache voilà. Beni connexion iko haituruhusu. Tusonge mbele sababu wakati inakimbia sana. Tuite basi engineer assistant Honorable Moise Tembo. Karibu sana, habari za jioni. Habari za jioni mheshimiwa. Jioni imepita salama kwanza. Basi utajitambulisha kwa wasikilizaji wetu. Kwa majina mimi ni engineer Mwalimu Tembo Moise. Na waita kutoka Butembo. Ukiwa Butembo, habari za jioni. Mungu anaendelea kuneemesha. Asante. Swali yetu ni moja tu jioni ya leo katika adoration sabatique. Mina unakia funga hii deba ambayo tulikuwa na swali ya kwanza ilikuwa nasema jua nini ba artiste mingi wakati banajiangaje ndani ya ndoa banasahau kariere zabo, banatupilia kipaji yabo mbali. Swali ya pili ilikuwa nasema eske maisha ya ndoa inaweza acha artiste asiendelee mbele. Swali ya mwisho ilikuwa nasema artiste anaweza jibia kubezuza familia namna gani, na iko na répondre vile na bafane yake. Ile njo swali tatu zetu. Tunasubiri maoni yako mheshimiwa. Asante. Ndio, tuanze kwa swali ya kwanza. Ndio mheshimiwa, mimi nakusikiliza vizuri.
Aha, oui, allô? Je, unatufuata vizuri huko? Inaonekana kuna shida ya mtandao. Acha ni rejea tena kwake Moise Tembo. Mtandao kabisa unakuwa na shida kubwa. Mwokozi wa roho yangu. Inaonekana kuna shida kubwa sana ya mtandao kabisa. Niko najaribu kuwasiliana naye Moise Tembo. Ila mtandao sio mzuri kabisa. Mwenyewe anarudia tukamati apele ya kawaida. Sijui kama itatu ruhusu kabisa. Alo mheshimiwa. Aha, tunakukaribisha tena. Je, unatufuata vizuri? Moise Tembo, sijui kama tukamate tu apele ya WhatsApp itakuwa plus mieux. Même si connexion iko na jikoroga. Subiri ni kamate namba yangu nyingine. Acha nibadilishe namba nikupigie kupitia namba zangu zingine. Voilà. Habari za jioni mheshimiwa. Kulikuwa shida ya mtandao mheshimiwa. Karibu sana. Aha, ndio. Artiste anakuwa katika ndoa. Aha, ndio. Adaptation. Hiki kipindi tumeenda kinakuwa na maproblemu. Ndio. Oui. Kinakuwa na maproblemu tatu zenye atarencontre mfoyer yake. Ndio. Ya kwanza, poids de responsabilité familiale. Aha. Atakuwa ametoka maisha ya ucelibatere kuingia katika maisha ya ndoa. Monde ambayo ni ya mpya kwa yeye. Ndio. Hapa ifo aweze kukusilie ile maisha ya artiste na maisha ya responsabilité, kila kitu batakingoya kwake. Ndio. Asipoweza kukua na kapasite financière na stabilite ya kuweza kukusudia vitu viwili. Kwa hiyo muziki inahitaji pesa. Ndio. Na ndoa na inahitaji pesa. Ndio. Inamudesequilibra. Aha. Bila mudesequilibra, ndio, habita permettre aweze kusiporte poids kilo ndio ya demand ya muziki na ya foyer. Voilà. Na ile acha anapeze, anaangalia cha wapi kinakuwa cha muhimu kuliko kingine. Huenda kuko wenye babibi wanatoka kama parce que bwana alionekana sawa irresponsable juu ya kujikopendeza sana kwa muziki. Ndio. Ou soit carrément ana abandonné carrière ya muziki pour que a privilégier ku protéger ndoa yake. Ndio. Situation ya pili yenyewe c'est la pression sociale na pression culturelle parfois na ya kanisa. Huku kwetu artiste banabaona kama farceur. Ndio. Et surtout wenyewe kwa mundo wa muziki creative. Bale wenyewe wanaimba mambo za profane. Ndio. Unabeba bibi kubele familia kwa sababu lakini mwana watu wake ateseka. Ameenda na bakafute bangi. Ndio. Ameenda na bando abale batia basi bakaba mbaraka donge kuna kwa mamite donge maneno derrière l'artiste. Ndio. Jusqu'à ce que bamizi kusehemu bibi akukataze na ile kazi yako ya artiste. Iko ni na kuingizi yako ama na kuingizi yake communauté yetu haikipokea yake mzuri. Donc l'artiste hayapata nafasi yake yenye anastahili mu communauté.
Alors ile italetea non adaptation ndio mfoyer, utakuwa na maprobleme za kukusidie weye na mafamie mbili ama weye na bibi mnyumba. ndio. Alors kwa hiyo inaomba ilifo kumbe ukwe na wakati yenye nyinyi wawili kwanza, bwana na bibi, kama bibi ndio artiste ubi bwana ndio artiste, ndio bele ufunga ndoa, kumbe munaikala munaongea, ndio unamuelewesha muziki ni nini, muartiste anajikumbuka namna gani, ndio profession ya muziki inaenda kae, ndio porque aingie mfoyer niko préparé, mais majorité waningia mafoyer na haviko préparé. ndio ndio. Alors souvent ile hoka na insécurité inakuwa kisha kwa moroho ya mtu, huyu mtu frekandaka zaidi sana manyimbo ndakuta mustar atataiwa na kila mtu, atafrekande kila mtu, itaacha kanamna kajaluzika kuwe na kukue une mauvaise incompréhension, ndio na vinyivi na kiaka kubomole na fuaiza ba artiste ba mingi, ndio ukaangalia même à travers le monde ba artiste bakabambi benye tunajua anafaka difficilement avec son épouse ou son époux 5 ans. Donc ndakuta mariage mokondele conventionnel jour ya ile situation il fait que eco star anakuwa niko expose kwa watu wa mingi benye biko na influence, benye biko na makuta, peut-être benye biko na makuta kuliko bwanake ou kuliko bibi yake. Alors inakuwa na ma menace contre la vie conjugale au foyer. Ndio. Mais il haizi aje tunasema musicien haiweza kuvivre la vie du foyer, hapana. Kwa question ya pili, ndio la vie du couple empêche-t-elle un artiste ou un musicien à progresser? Est-ce que maisha ya ndoa inapaswa zuia mwartiste asiendelee? Ndio tena hapana. Zile ndio majibu. Ndio wakati gani? La vie au couple, donc maisha ya ndoa inapaswa freiner artiste asiendelee. Ndio sababu hii zifuatazo. Donc bibi au bwana muartiste, donc bibi biko mcouple na hasikie haelewe na comprend pas la nature du travail ya artiste. Ndio. Donc kama mimi ndio artiste, mke wangu kama haelewe maisha na nature hali ya kazi ya artiste, tuwe gizi tu hatutaendelea kama mzuri. Ndio. Jo atakuwa kana niwazia, tutakuwa napotezana mawazo. Ndio. Cause ya pili, le foyer devient une source de conflit permanent. Ndio. Donc wakati yenye par exemple niliimba musique ya amour, ndio itani exige scénario ya ile monde. Ndaimba par exemple avec une fille X mwenye iko na beauté nita permettre clip ipendeze. Voilà. Ile itaamini mukita shuliza vale gizi valiimba viko moitié ni par exemple kama ni musique profane. Ndio. Italetea ma conflit au foyer. Ndio. Ou bien par exemple ça nous a préparé ma concert, j'aurais beaucoup de temps za kuma repetition kuliko kwenye foyer. Ndio. Vital leta anaanza waza kingine. Wakati yenyewe niko na prepare ma clip ma studio, tuko nenda huko na kule kwenda prester, tutakosome franc. C'est que ça aimerait dire muziki tabeba mapato ya mingi kuliko mfoyer. Ndio. Batu saba tokana na kuko na shinda njala jua ile vitaletia makufli mfoyer qui devient problème. Ndio. Cause ya tatu, l'artiste se trouve sous pression financière sans un plan clair. Donc unakuta mapato makazi zetu za huku ni cascade. Ndio. Or musique inaombaka franga za mingi. Ndio. Na foyer nayo inaombaka nayo franga za mingi. Ndio. Alors
wakati yenye hakufaka un plan financier yenye iko équilibré, yenye iko contextuel na yenye iko adapté, atajikuta iko étouffé. Donc vyote vinamulemea, na foyer inamulemea, na muziki inamulemea, vile vinaacha haendelee. Cha ine, l'environnement n'encourage pas la création et la concentration. Unakuwa mumilie na sie bafane ba artiste hatumu accompagner parce que peut-être na sie venye tuko papakera. Ndio. Ube hali ya milie yenye tukwamo haipermettre haidona ke climat des affaires ya artiste. Ndio. Tukamata kwetu huku hakuna klima yenye na permettre mu artiste aendelee. Ndio. Unawezi kuta artiste nakwambia nienda pika concert nikaua mu $10,000 nikaua $20,000 Ndio. Mais ailleurs wanaziweza. Ndio. Unaenda kuta na concert za kanisa. Ndio. Buko chorale ya kanisa mumeanda lase bande na mukanisa yenu. Na depense yenye mulitiaka mukamulitiaka mu $1,000 $2,000 unaenda kutiba madeni njozi na bakiaka. Donc environnement yenye tukwa mazingira yenye tukwa haituanguraje kuendelesha. Unakuta ukakazana na muziki utakuwa uko na jiridikilize kuuru. Au contraire wenyewe hatuzi kusoutenir iba banakuwa kuku décourager na kukucheka. Ndio. Vile ni mambo yenye kumie kwanza nilitafuta mbio yenye iko makozi. Ndio. Za kuambisha artiste asiendelee. Ndio. Mais de l'autre côté, mais la vie du couple, maisha ya couple, inezi favoriser artiste awez. Namna gani? Namna gani? Ndio. Mukaweza kusikilizana gizi muko mcouple. Ndio. Artiste na banaku bia artiste na bibi yake. Ndio. Porque bibi yako anakusoutenir mu carrière artistique yako, munaweza kuendelea. Ndio. Na bandrenere badogo wenye bachingali naendelesha carrière ya muziki, na artiste badogo nipo maribu kanaendelesha. Ifuku na wewe wale banawezaka parce que effort ya mingi babibi banakuwa na bali sacrifier. Ndio. Donc gizo uko pale bwana journaliste uko naweza ile meti bibi anakuwa iko na 80% réussite yako ni 20%. Ndio. Jua kapenda kukuvuruga na samidia na vendredi ya kesho hutafikaka tena ku radio. Ndio. Ile ndio kweli. Donc ukaona Jeff achingali na kazana mu muziki, wewe gizi mwenyiko na soutenir mwenyiko na kazana mu ile muziki, bibi. Ukadikuta ni chingali nafaa kuma festival. Mwenye natenga zile mafestival bibi yangu hii wakati. Parce que vinakulaka muda, vinakulaka pesa. Unakuta mwenye nabeba muzigo sana, mwenye nalumia sana muke. Ndio. Ya pili yenye nezi favoriser artiste aweze niko mcouple. Ndio. Le mariage apporte la stabilité, discipline et maturité. Wakati mtu amekuwa mmarie unakuwa umefika mkuu de grand. Ndio. Ukishafika mkuu de grand uko obligé uishi selo watu benye bashakuwa bakubwa. Ndio. De telle façon que il faut que on cultive discipline. Unakuwa kwanza wewe mtu mwenye uko discipliné tena uko mature wa kukoma. Donc unasema chini watu wanasema huyu ni mtu mkubwa njuma tisema. Tena ni mtu anashaurika. Na ndio utaweza kushauri wengine mu nyimbo zenye unaimba. Na vile vitu viwili vitakupermettre ukuwe stable. Stabilité ikuwe mu foyer na ikuwe mu carrière yako ya muziki. Ndio. Jambo ya tatu yenye itarahisisha foyer ikufasilite uweze carrière yako ya muziki. L'artiste est motivé à mieux travailler pour assurer l'avenir de sa famille. Ndio. Donc wewe artiste wewe mwenyewe
uko na role ya mingi ndio ya kujue de telle façon que bafane banakutaki unajidemene juu ya carrière yako au même mbuko na la même manière qu'ils unajidemene juu ya foyer ndio juu ya musique bakakonstate que usha delese batoto na bibi kunyumba bale bafana batakutoka ndio ubie bakakonstate que usha regresser ushachilia carrière musicale jua foyer tena banakutoka mais bana comprendre que effort yenyu kwa na fournir nuko célibataire ushaka idouble jusha kwa bi tena banakupenda zaidi unaenda kuta na mavi zako zisha quadruple ndio donc artiste pour ka wewe kuko na responsabilité yake yeye mwenyewe il faut kumbe anapanga ma stratégie zenye zitapermettre vyote viwili avisoutenir kwa juu vinaripode kwa mabega yake ndio elema ya ine yenye itafavorize foyer artiste ifrene carrière yake ya mystique. Les décisions sont prises ensemble avec le dialogue et respect. Voilà. Wakati yenye unaorganize concert ou bien unapenda utoshe clip, ndio il faut usiitoshi na kwa surprise kubibi yako ube kubwanako. Ndio ninakuwa niko chef de programme nina wakizi tuko napanga vitu tutaikala mavikao vingine zifika kunyumba avec retard. Ndio Il faut ni informer tunaenda tutafaa chikao. Ndio Kinezi nifika hapa kwa kuchelewa na vinyi tunatayarisha ni hivi na hivi na hivi. Ndio Ni ndule tukipiga katala sana. Ndio Hapa niko musicien bien niko programmeur. Leo tutalala ku studio na niko na munde ma stream za watu. Très bien. Ube kuwa korale nyele tokea tele par niko mudije venye tutaingiza sauti hapo usiku. Ndio Bibi anabaki hapa kunyumba niko na kuombea na kazi tenda mzuri. Mimi wakati anakosata kitu urevorerana. Basi mshere bitakupoze ma problème. Ndio Ma problème hizi ko sérieux. Donc l'artiste a le rôle ya kufa dialogue avec respect na ba partenaire yake. Vafane donc nani groupe ya bakumusupport ndio familia yake kunyumba kube na batoto banayo ase vyetu iko artiste iko musicien. Très bien. Wakati ya kampanya hizi onekana iko na imbia bakandida benye viko nafaa kampanya bana chieba. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors kuswali ya tatu. Ndio. Comment un artiste peut-il gérer sa famille tout en restant proche de ses fans? Voilà, c'est ça. Iba hii ndio yenye itasaidia kwa artiste fulani na bafan kuweza kuwakumbanya donc wawezi kureishir parce que échec ya artiste ni vile tena échec ya bafan ni vile tena échec ya familia ya muartiste. Ndio. Mimi sikupenda ni critique lakini nilipenda ni donner 6 pistes. Piste ya kwanza yenye zinasaidia ndio muartiste aweze kuvivre vyake ya artiste tout en étant au foyer. Ndio. C'est ya kwanza. Le dialogue franc dans le couple. Donc kumbe unaiwa wakati yenye uko mkuple ndio kama kwa artiste uikamate miziko ikamate momoya ya kuma projet zenye muko nazo mu foyer. Ndio. De telle façon que peut-être na wakati uko na composer kunaweza kuwa na kaneno kinye bibi anaweza kuongezea na mstrofe ubia na mrefren kwambia hata lakini pale akusonea bibi hawezi kiao haka kaneno. Ndio. Wewe mwenyewe unapaswa kuwa mfano wako wa kwanza ni bibi yako na wa pili ni watoto wako mo parcel. Ndio. Wale wanapaswa maîtriser nyimbo basi kwa nasikia ku radio mena hawasikia kata na wao kuna goma hata mu parcel. Voilà. Ya pili bonne gestion du temps. Ndio. Wakati uko mu foyer inaomba wakati wa kutosha
kuwe baba, kumama na kubatoto. Ndio. Vile vile kizi fuai inaombaka wakati ya kutosha na miziki nayo inaombaka wakati ya mingi vile. Ndio. Alo, usipoweza kupanga wakati ya kujua njo wakati yangu ya famille na njo wakati yangu avec mes fans, ndio itakuwa na problemu basi yote. Ndio. Jambo la tatu, professionnaliser progressivement la carrière. Maana yake nini? Ipo kumbe una rendre carrière yako beaucoup plus professionnelle. Carrière yako ukaboreshe zaidi tena kwa mwendo. Ndio. Hawezi lamuka leo uko chose unawaza utimara mo utafata kuwa Babouvier journaliste wa RFI. Ndio. Est-ce que comprendre pale? Mimi naelewa kabisa. Juko na nyie mko ba journaliste mnakuwa na mnayo sebo mie niko chose na bunga butamweya iko yunu kumie negra yetu obo Jonas Mbaya. Est-ce qu'on comprendre pale? Ndio ndio. Mais unezi préférer ufike yake mu niveau ya bale ba journaliste kabambi benye banazungurukanga na ba president au monde. Ndio. Mais hawezi lamuka leo sibitema numekuwa ule journaliste. Ndio kabisa. C'est la même chose na mfoyer. Unakuwa ulienda uliolewa na mbwana yeye haiko muimbaji lakini alikupenda na uje kiziko muimbaji. Ndio. Usiwazi utiku atapata maîtriser na kuvivre les contraintes donc maisha ya muartiste. Ndio. Il faut uone nuko na muelewesha vyo pole pole. Voilà. Pale na hamutapoteza. Ndio. Mais kama hamuweze chile mutapotezana wakati ya kidogo na kazi yako na fua hii ineziisha na muziki yote inaisha. Ndio. Elema ya ine soigner son image à public. Tunza sura yako ya artiste katika umati. Ndio. Donc ipo unashikaza ukwe model yenye kila mtu ataspirana sasa, il faut nikuwe sawa muziki fulani. Voilà. Parce que un farceur est irresponsable, surtout comme il s'agit d'un artiste qui est au foyer. Voilà, ndio. Wakati unaweza kuwa irresponsable, bibi anakuwa napita na sabuni akafeba hamuleta yake. Ndio. Huyo sio utakuwa napita. Foto za bibi yako zitakuwa kapiblia siku moja, wanazibandika kwa clip yako na watu wanakucheka aki ushakuwa irresponsable. C'est que il faut que unashikaza utunze kwa yako. Wakati umejitunza watoto wako watakuombea kariera yako kwa muziki endelee bien kwa juu wanayua ke wakati uko star na watoto wako wamekuwa ba star na bibi yako wamekuwa star. Voilà. Piste ya tano. Assumer sa double identité. Pour assumer double identité ya kwanza vous êtes un artiste musicien. Voilà, ndio. Et la manière gizi utaitunza nuko nafata les règles techniques artistiques. Ndio. De la même manière upate aussi na mitindo ya un papa responsable de son foyer ou bien ya une maman responsable de son foyer. Donc musique siachi unakuwa irresponsable, pia foyer siachi unakuwa un faux artiste. Voilà. Donc bakenda kutafutia mumonde ya artiste wanakuta ku mtaratibu. Wanakutafutia mumonde ya watu wa mafoyer wanakuta kie tu unaenea. Ndio. Piste ya mwisho. Maintenir une activité complémentaire. Et surtout je souligne ça. Donc aussi tumaini yako yote isijibaze seulement ku ressources moya, ku kazi moya ya muziki. Ndio. Donc unakuwa musicien mena uko na kazi nyingine yenye uko nafaa. Wakati hapa muziki haiproduire ile nyingine kazi iko na produire. Ndio. Nilifurahia
vaintervena vetu va kwanza venyewe alianja pita akina Okas na akina Kambabo, kila mtu alituonesha iko nafaa kwanza kazi yake. Ndio. Mwingine ni mmemusie. Hata kama muziki haita produire pale, itakuwa ni kuna produire. Wakati haiproduire ya menuiserie, muziki kuna produire. Mwingine ko engineer réseautique. Anafanya muziki yake, obe mama iko na nafunga maandene kule za internet. Ndio. Hata kama na mie niko muziki tena siko mwayo, na mie niko mwalimu, nafanya vyangu na vyandule na vifaa tena kidogo. Très bien. Ndio. Unakomprendre pas? Ndio. Vile ni vitu vina permettre ka wakati yenye uko mfoyer uweze kuimentenir. Kwa hiyo yenye vina décourager sana va artiste, c'est l'argent et le temps. Ukaweza kugere wakati na kumobiliser franc. Uwe gizi utaweza kuishi mfoyer. A conclusion, la clé de réussite comme artiste mwenye na vivre mu foyer. Ndio. Ya kwanza ni communication dans le couple, dialogue. Kuma wakati mko mu couple mnakuwa naongea sana. Ndio. Na kupanga mo. Ndio. Ya pili, la discipline personnelle. Ouais, artiste kwa discipliné. Ya tatu, le respect des valeurs locales. Yua milie yenye ukwamu. Ndio. Huku kwetu tuko na mila yetu. Usijifanye kusema kutaika unajua kizu uko fame ufuaye ube kopero ufuaye itaacha unazarauliwa sote bibi yako ube bwanako. Ndio. Ya une vision claire de la carrière artistique. Ndio. Unakuwa na vision, unakuwa na mwelekeo kwenye unaenda, unajua kwenye huko, kwenye umetoka na kwenye unaenda. Ndio. Vile vitu vitakusaidia unisiri. Et si un artiste équilibré, soutenu par sa famille, a plus de chances de durer longtemps, de garantir et de gagner le respect de sa communauté et de ses fans. Donc moi artiste mwenye kwa équilibré anakuwa kisha pata soutien ya familia yake. Donc bibi yake na watoto wa familia yake na mwakumbanye. Ndio. Iko na bahati ya kabambi. Ya kudumu mu carrière, donc ya kufanya siku nyingi mu carrière. Ndio. Na kukomala na kupata sifa nyingi ya communauté na ya fafane yake. Voilà, merci beaucoup. Basi na mimi nashukuru. Sasa pendekezo ngine ni ulisemea pale kuhusu adaptation. Artiste kujadapter c'est très difficile parce que deka mengia mu foyer njoo akili nenda fungulikana smart. Kumbe question ni chakuwa na mwanamke. C'est pourquoi un artiste anapaswa kuwa na ba manager. Ba manager bana mupermettre ndio benye banakuwa na biko na politique de travail ya artiste. Mukila contexte yenye anatakaka endam bananchaka muprepare na kumuorienter na kumwambia désormais hapa kwenye tuko tutaenda hivi. Voilà. Sasa pendekezo alors la majorité la situation yetu kwa artiste wetu ba huko habana ba manager. Voilà, ndio. Asante. Inaomba bana batafuta sasa na bana bapata kusudi baendelee mbele. Ni ya muhimu sana parce que artiste yeye peke hezi weza kujifikisha mkilele na hakuna manager. Kule kwanza ifu kumbe tunakisiri. Asante. Et cependant na kutafuta manager. Mais ni muziko, ni jukumu so de responsabilité. Est-ce que na mwenyewe zifikiria est-ce que banaitikaka? Ndio swali yenyewe tunajiulizaka. Parce que ne pesa zenye kilifo kumbe zikuwe mizaje na akili. Voilà. Asante. Tutasimia vile ile presi kwingine. So pendekezo tu ya mwisho ilikuwa sijui kama inaweza kuwa swali. Est-ce que na kusudi ba artiste yetu basipime kimbia foyer ama basi asikimbie foyer ama asikimbie kariere yake? Est-ce que kanisa haizi akombanye vile ba artiste yetu? Mfano tunakusema tubo Kambabo ashasaidia sana kanisa. Unatuna ba jeune ungeni kama tumara ba jeune kwenye biko flia sana mu monde adventiste. Tukamate mfano sawa Faustin wa Mangunga si vile.
tukamate mfano Richard huyu mwingine wa Mangonga uliko pale. Tukamate mfano sawa Mardoshe gisa alichaka saidia sana Jeunesse Adventiste mkadri ajia. Tukamate Baombeni Kasereka. Eske pale tuko monde Adventiste. Twende mu communauté ya Basebeka. Kule kuko ba drummer benye biko na tala ya ngufu, kule kuko ba photographe benye biko na tala ya ngufu, ba imbaji biko kule, ba musicien twende ku ba katoliki vile kuko kule ba maître de chant. Unakuta kia nasaidia kasana diocese. Eske poste ya Basebeka field ya Badventiste diocese ya bakatoliki, eske eziko na réserver aussi prime kidogo kubale ba artiste kubangourager, parce que mwalimu Moise Tembo leo makanisa mapiano za mingi, niseme masynthetizer za mingi zinalala, parce que ba artiste bena banazipigaka wakati barilunga anakuta kifo ina kuwa nguvu kujiadapte, njo mara bashaka kimbia, bengine bashaka enda lima, bengine bashaka enda mbali sana, ube iko hapa iko mkaskade, mi wakati ya kwenda kupiga ile mitambo kuitumikisha nguvu inakosa. Eske kanisa usi ikapima kusaidia baba artiste? Haizi kwa solution, ni pendekezo, ni swali ya msikizaji wetu. Swali yako inaonekana sio swali ya kidogo, lakini ni swali nao ni temi mzima. Ndio. Lakini majibu yenyewe napashwa leta ndio kanisa inaweza kusaidia. Lakini itasaidia kwa sehemu. Ndio. Na kanisa iko nafaa pare yake. Metu sibebeshe kanisa pare yenyewe haiko yake. Ndio. Kanisa inavivraka ubenevola ya makontribution ya ba dele bashiriki wa ile kanisa. Ndio. Kupitia omone na dime na zaka, donc sadaka na zaka. Ndio. Alors kanisa role yake ina permettre ka iangadre, idone un espace. Ndio. ya kujifunza na kuaplike benye umejifunza. Ndio. Unajilimite pale. Ndio. Alors c'est le tour de l'artiste maintenant ni responsabilité jukumu ya artiste kujiprofessionnaliser de telle façon que akue kosome na akue na itiwa. Ndio. Kwenye akisha exercer ile profession yake apate makuta. Ndio. Par exemple, tukakamata Werason, c'est un musicien qui a commencé à l'église. Tukakamata Kisome Konigaji, aliganyaka trophée ya $100,000, mais tunayo gizi ali ekoliaka mwa église za hapa Butembo. Donc kanisa ilikuwa ikishamaliza kumuangadre, inampatia espace inatafanya ma pratique kulingana na juhudi yake, akenda décrocher $100,000 kule. Ndio. Iko namna hivi tuko hapa. Si hapo tu baandrenere mu Butembo ni ba mingi. Ndio. Mais hawezi niambia useme competence za Jeff ni zile zile na za Kambabo, ni zile zile na za Tembo, ni zile zile na za fulani, na za Manase na za nani. Kulingana na competence lo recherche yenye kila mtu kona fanya. Ndio. Unezi itiwa pa sasa kwenye utapata faida. Erezema Okasa alikuwa nasha kisema mbele. Ndio. Ke a partir ya carrière ya muziki yake, anezi accéder facilement ku clientèle, ku produiseur. Ça devient un espace de visibilité et de publicité ya consommation ya marchandise yake. Voilà. Siwi kama nasikilikana pale. Tunakusikiza vizuri sana mheshimiwa. Donc mie sipendi ni nurira bato espoir yenye haitakuwa kake bashingoleke makanisa itakuwa na bapokereji. Voilà. Mais va profiter kuameliore compétence na tala zabo mu maeglise pour que vakuwe consommer mu communauté. Très bien. Ndio. Basi mimi nashukuru sana. Mheshimiwa, unasema kwa majina ni nani? Kwa majina mimi ni engineer Mwalimu Tembo Moise. Assistant Moise Tembo, asante tena, asante. Merci beaucoup kwa kupokea invitation yetu kwa siku ya leo. Sawa. Tunashukuru sana. Yesu ndiye mwamba wangu, sitachoka kumtegemea. Kitikio, Yesu tumaini langu, Mwokozi wa roho yangu.
ni ya muda, mbinguni nitapata raha, na kwa neema yake Bwana nitashinda kwa imani. Kitikio, Yesu tumaini langu, Mwokozi wa roho yangu, nitamfuata daima mpaka siku ya kurudi. Oh, Yesu tumaini langu, Mwokozi wa roho yangu, nitamfuata daima mpaka siku ya kurudi. Yesu tumaini langu, nitamfuata daima mpaka siku ya kurudi. Msikilizaji, basi nishukuru sana bote biko nasiacha nikupatia namba zangu za simu. Muda wako ya kusikiliza na kuweka wimbo wako na maoni yako ni muda huu. Unatusikiliza kwa wapi msikilizaji wetu ambao unatusikiliza kupitia 90.8 Radio Utamaduni Butembo, na wale ambao wanatusikiliza kupitia 98.7. 98.7 inakuwa Radio Charity Voice kutoka hapa Musimba. Msikilizaji wetu ambaye yuko nasi kutoka hapa Musimba 98.7 inakuwa Charity Voice. Msikilizaji, nikumbusha kama programu za kesho, programu za hii samedi le 29 kuanzia 8h mpaka 17h mtakuwa mko nafuata kwenye Radio Utamaduni 90.8 programu za kufunga mikutano ya JA ya hapa Mutiri ya ba chef guide na ba guide yote. Jomana kesho bajia yote popote kwa biko na tusikiliza mbali na karibu, kesho bote batasomea hapa Mutiri. Alamuke asubuhi anavala teni yake na anafika hapa Mutiri. Hiki ni kipindi Adoration Sabatike. Msikilizaji wetu, nani ndiye ndaweka nyimbo yake ya kwanza atakayoiomba jioni ya leo katika kipindi bora Adoration Sabatike? 09 78 59 0719 09 78 59 0719. Ni nani msikilizaji wetu ambaye naweka wimbo wake? Siku ya Sabato imefika, tukutane wote kwa ibada, tumwabudu Mungu wa kweli. Eza kyose anatuita, tusikie sauti ya mbinguni katika adoration sabatike. Yesu apewe utukufu wote. Oh yeah. Eza kyose anatuita, tusikie sauti ya mbinguni katika adoration sabatike. Yesu apewe utukufu wote. Maneno matamu ya uzima yanarushwa hewani kwa upendo. Tunapewa tumaini jipya, roho zetu zajaa furaha. Siku takatifu ya amani, tukimtii Muumba wa mbingu, na redio yetu yatangaza wokovu wa Bwana. Oh yeah. Eza kyose anatuita, tusikie sauti ya mbinguni katika. Msikilizaji wetu ambaye uko nasi, niendelee kuwaita kusikiliza kipindi bora Adoration Sabatike.
kupitia hiyo mitambo ya hiyo radio. Anasema nini? Jambo mkubwa, asante kwa kipindi. Naomba nyimbo ya Jericho Victory Singers SDA Beni Centre. De Diebo Kioma Pakavi Sabuhunga SDA. Wakati uandika message yako niambie kama kuna nisikiliza kwa wapi msikizaji wetu, utakuwa umenisaidia sana. Anasema hivi: asante kwa kipindi, nipatie nyimbo ya watoto wa Promesse Divine ya Buhunga. Ni Tegerisho metoka Buhunga Katwa. Très bien. 0978 59 0719 0978 59 0719 msikizaji wetu ambaye aliomba wimbo wa Victory, wimbo wa Jericho. Abarikiwe na wimbo huu jioni ya leo. Jeshi